iftiralar. Aktarmış olduğumuz iki üç örnekti sadece. İşte Kürtler böyle bir coğrafyada yaşıyorlardı. Ve bunun üzerine ta Hicaz'dan ashab-ı kiram, ordu komutanı İyaz bin Ganem, 8.000 kişilik bir ordu, içinde 1000'e yakın ashabın olduğu orduyla ta buralara kadar geldiler. Gaye neydi? Amaç neydi? Amaç sadece buranın halkını, buranın insanını kula kulluktan kurtarıp Allah'a kul yapmak. Zillet ve esaret altından kurtarmak. Onların yaşamış olduğu esareti Allah'a kullukla taçlandırmak. İşte gelen ashab-ı kiramın tek amacı ve tek gayesi bu olacaktı. 639-27 Mayıs'ta İslam orduları gelerek burada bu fethi gerçekleştirdi. Tabii fethin süreci uzun, zamanımız dar olduğu için bunu hızlı bir şekilde geçiyorum. Ve İyaz bin Ganem komutasında buraya gelen İslam orduları buranın halkını Bizans'ın esaretinden kurtardı. Ve buranın halkı sulh yoluyla, gönül huzuruyla teslim oldular ve Müslüman oldular. Niye hemen teslim oldular? Çünkü Antep'in, Urfa'nın, Antakya'nın, Maraş'ın, Mardin'in özgürleştirildiği, fethedildiği yerlerden bilgileri vardı. Fethedilen o coğrafyada insanlara yaklaşımı görüyorlardı. Müslümanların onlara gösterdiği hoşgörüye şahittiler. Onları sadece Allah'a davet ettiklerini biliyorlardı. Yaşadıkları bu kadar eziyet ve zulme karşı zaten Kürtlerin de bir kurtuluş beklentisi vardı. Ve bu kurtuluşu gerçekleştiren ashab-ı kiram oldu. İşte Kürtleri bu özgürlüğe o gün ashab-ı kiram kavuşturdu. Sulh yoluyla kavuşturdu, gönül huzuruyla kavuşturdu. Şu yalan ve iftiralar asla ve asla tarihi kayıtlarda geçmez. İslam ordularının ve Müslümanların zorla onları İslamlaştırdığı, onları katlettiği külliyen yalandır. Sadece kaleye girişte, fetih esnasında, çok küçük bazı çatışmalar esnasında Bizans ordusu içerisinde bulunmuşsa eğer bazı Kürtler, bazı insanların böyle öldürülmeleri gayet normal ve doğal. Ashabtan da şehitler var zaten. Ama hemen akabinde küçük çatışma sonrasında gönül huzuruyla İslam'a teslim oldular. Ve o günden bugüne biz halen bu İslam üzereyiz. Çünkü gönül huzuruyla bu İslam'ı kabul ettik. Ve İslam'a giren o günün Kürtlerinin bu mirası bugüne taşıdığını ifade edelim. Bakın Evliya Çelebi Diyarbakır'ı, Ahmed'i, Diyarbakır'ı bize anlatırken söylediği bazı hususlar var. İslam orduları burayı İslamlaştırdıktan sonra, özgürlüğe kavuşturduktan sonra Evliya Çelebi der ki Diyarbakır için, Diyarbakır ve Ahmet için, abdestsiz girilmeyen şehirdir burası. 4 kapısında hamamlar bulunuyordu. İçeri girenler abdest alıp öylece şehre giriyorlardı. Yine burası peygamber duası almış şehir diyor Evliya Çelebi. Zira Hazreti Yunus'un buralara geldiği ifade ediliyor. Kalanız mamur olsun, gönlünüz huzur dolsun diye Hazreti Yunus'un dua ettiği ifade edilir. Yine ezanın susmadığı şehirdir Ahmet ve Diyarbakır. Yine işgale uğramayan şehirdir Ahmet ve Diyarbakır. Fransızların Maraş, Urfa, Antep gibi yerleri işgal ettiği süreçlerde de Diyarbakır asla işgale uğramadı. Ve o günden bugüne ezan sesi dinmedi. Evet, İslam bu coğrafyaya, bu halka özgürlük getirdi, mabet getirdi, haya getirdi, ibadet getirdi, ilim getirdi ve bu coğrafyanın insanını madden ve manen yüceltti. Bu toplumun içerisinden, bu halkın içerisinden İslam ahlaksızlığı uzaklaştırdı, esareti uzaklaştırdı, zulmü ve zilleti uzaklaştırdı. İşte böyle bir mirastı bıraktı bize ashab-ı kiram. Bize düşen bu mirasa sahip çıkmak, İslam'a, Kur'an'a, ashab-ı kirama ve Hazreti Peygamber'e tabi olmak ki buna tabi olduğumuz müddetçe izzet ve şerefe, bunu terk ettiğimiz müddetçe de daima zillete düçar olduğumuz bir hakikattir tarih boyunca. Son olarak Seyda Molla Mizgi'nin şiirinde, Kürtçe şiirinde ifade ettiği bir hakikati zikredip inşallah tamamlayalım konuşmamızı. İslam tuyij mera evin, bite sadibin derdu birin,
ji wexta hukmê te çûye ketiye nav me şîn û girîn. Me terka te kiribû, me qedrê te nas nekiribû, ji lew te terka me kiribû, xweda bi çûna te em ceza kirin, me ceza heq kiribû. Lê îro em qedrê te zanin, rojê sed car bi qurbanin, bira dünya tev şahit be, em mümin û Müslümanin. İnşallah bizler İslam'a, Resul'e ve ashab-ı kirama sadakat gösterdiğimiz müddetçe İslam bizi aziz kılacaktır. Ama terk ettiğimiz takdirde bilelim ki zillet ve esaret bizim kaçınılmaz sonumuz olacaktır. Rabbim ashabın, Resul'ün, Kur'an'ın ve İslam'ın izinden yürüyenlerden eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. ای آمد محمد حسن و پیروزیات دیندار دل سوزیات لج اصحاب بازیات ای آمد محمد ای آمد. Doktor Sertaç Tekdal hocamıza yaptığı konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kıymetli misafirlerimiz, Diyarbakır'ın fethinin 1382. yıl dönümünde hazırlamış olduğumuz Kur'an ziyafeti programımıza şimdi de kari hocalarımızın okuyacağı tilavetle devam edeceğiz inşallah. Yaklaşık 1 saat sürecek Kur'an ziyafetinde ilk olarak Hafız Bedirhan Akgül hocamızın tilavetini dinleyeceğiz inşallah. Hafız Bedirhan Akgül hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz hocam. اصحاب شهید بخشا خدای لوی نوشا شنکر قلوب نوشا ای آمد محمد ای آمد محمد ای آمد محمد ای آمد محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغيا فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مبثوثة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. حسین رهبر جان فدای محمدی جان فدای محمدی
Allahu Teala hocamızdan razı olsun. Hafız Bedirhan Akgül hocamızın Kur'an ziyafetiydi. Şimdi de ikinci sırada Eyüp Aslan hocamız Ali İmran suresinin 144-148. ayetleri arasındaki ayetleri okuyacaklar inşallah. Eyüp Aslan hocamızı kıraatini vermek üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا
وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. حزارك سحابي بون بشخاب بخنبري بون خبردان دور آمد خبردان دور آمد لشکری وک دیر باز جچالا ارداحی Eyüp Aslan hocamızdan Allah razı olsun. Güzel kıraatinden ötürü. Kıymetli Müslümanlar, programımız devam ediyor. Yine Kur'an ziyafetiyle hafız hocalarımıza okuyuşlarına kulak vereceğiz inşallah. Ahmet var Müslümana, ciye şer u kahramanan, Ahmet ciye serheldana Muhammedi, Ahmet dirok u destane, Vare mamoste u zana, alim alekon vedane, bişahiya Muhammedi, kelha şehid u ya şera, Ahmeda bav u bapira, biselavat u tekbira, le Ahmeda Muhammedi. Evet kıymetli misafirlerimiz, Kur'an ziyafetine devam ediyoruz. Şimdi de Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mesut Yürür hocamızı İsra suresi 78 ve 84. ayetler ile Nasr suresini okumak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz hocam. دنگ قرآن هدایت کته باجار آمد 17 سال پشتی هجرت دعوت اسلامیت دنگ قرآن هدایت کته باجار آمد الله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doktor Mesut Yürür hocamıza teşekkür ediyoruz. Bize sunduğu Kur'an ziyafeti için. Son olarak programımızın son bölümünde Hafız Ömer Akgül hocamız Fetih Suresinin 1'den 10. ayete kadar olan kısmı okuyacaklar inşallah. Hafız Ömer Akgül hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz hocam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه.
وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي آمنت بالله صدق الله العظيم. الفاتحة.
Hafız Ömer Akgül hocamızdan Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz güzel kıraati için. Kıymetli Müslümanlar, Sahabe Der ve Kur'an Nesli platformu tarafından düzenlenen Diyarbakır'ın fatihlerini anma ve anlama Kur'an-ı Kerim programına, Kur'an-ı Kerim ziyafeti programına son vereceğiz inşallah. Bir dua ile kapatacağız. Hazreti Süleyman ve şehit sahabelerin hemen yanı başında ve bu mekanda ellerimizi açıp son duamızı yapacağız. Programımızı bu şekilde bitireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Ve la udvane illa alel zalimin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Bizleri İslam ile şereflendiren Allah'a hamdolsun. Allah'ım bize hidayeti bahşettikten sonra bizi sapıtanlardan eyleme. Allah'ım bizleri son nefesimize kadar hak yolda yürümeyi nasip eyle. Allah'ım sahabelerin emanetine sahip çıkmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım günahlarımızı bağışla. Okunan Kur'an ayetlerinin sevabından bizi ve tüm Müslümanları sevapdar eyle. Allah'ım bizleri Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandır. Allah'ım bizleri Kur'an'ın şefaatiyle cennetine al. İstecib duaena bi rahmetike ya erhamer rahimin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Dema bixêr be temaşevanên hêja îro 27 gulana sala 2021 em xeberê hundir û dervê welêt di bültena saet 6 del pêşberê werin. Xeberê me dest pê dike hûn jî bixêrat. Ji lîderê Hemasê Yahya Sînwar bi mensûbên medyayê re hevdîtinê kir. Sînwar piştî serfîraziyê berxwedanê beyanatek da û îfade kir ku dorpêçkirin û ablûqeya li ser Xezeyê bi tevahî ranebûye. بالحديد والنار وبالصواريخ على القدس أولا ليعلم العالم أجمع وليعلم قائد مسئول غازه حرکت حماس یحیی سینوار پشتی ایریشین سیونیستین اشکال کر جارا اول درکت پیشبری مدیا نتوی و ناو نتوی من التصعيد سینوار د جیوینا مدیایی ده بیانات دا منصوبین مدیایی سینوار د بیانات دا خود ifade کر گر ایریش لمسیدا آغسای بکرن و همو روجلاتا ناوین بگوهرتن لورا قدس خطا ما صوره امه پیاما با آگر نلیزن بدن دنیا و دجمن سینوار ifade کر دو کنترل آوان ده بقانسی 500 کیلومتر تونلک هیه اشکال کران آنجاق جلسدی 5 زرار و خسار دایی وی تونلی سینوار ده بردوامی بیانا خود دست نیشان کرد سیونیسان به هیله اپراسیونا بجای دخواست لدیجی 5 مروین وان سویقاسا ترتیب کن لده وی واره ده بسر نکتن سینوار وها دوام کرد امه به همو هز نخوی غازه جنو و آوا بکن آلیکارین کجمارته امه $2 کیجی جبو حماس و القاسام خش نکن جخو ام به تیرایی دستگ و پشگیری جگلک جیان دستینن سینوار ده بیانا خود گود ایران سلاح و تجربه خود برخودان دستگ و پشگیری ده